ubu natwe turagira iperereza tukamenya ibintu none murazi yuko muri Rede Tabara tumaze kubona abarundi bari abo muri Rede Tabara bari muri M23 tumaze kubabona none umuntu yambaye abarundi ntibasa hose none umuntu yambaye impuzi agacavuga ngo nafasha abarundi none wewe umurundi mutapfa mu ntari muramuzi bavuze ngo n'umurundi cyangwa se n'umurundi nayo barubwira ngo imyitozo zirakomeye ku Gisoda cy'u Burundi mu bice bitandukanye bitangirwamo imyitozo ya gisirikare byose birahura kandi birajyana no kuba hari akazi gakomeye gategereje Igisoda cy'u Burundi mu kigo cya Muzinda, Mudubugo, Mutukura, Buriri, ICBM Institut Supérieur des Officiers ndetse n'ahandi ari gutangirwa amasomo akakaye ya gisirikare. Harategura abakomando kabariwe bagomba kujya muri operasiyo zikomeye. Ni mu gihe kandi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 16 Ruhuma 2026 hongeye kurungikwa abandi basirikare. Gataho rero hari bikumaze iminsi byibazwa ndetse binagarukaho mu bimenyesha makuru bitandukanye, harimo ibyagiye bibazwa Perezida w'u Burundi. Urugero yavuze amareresi agize n'isaca ku buhingangurukana bumenyi yerekana abasoda b'igihugu cy'u Burundi bafashwe, ega abo basoda baba bararekuwe, bimeze gute byabo? Byose ni ibyagiye byibazwa. Ni mu gihe kandi Neva General yumvikanye avuga ibi bijanye n'umutekano muri Leta Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko mubizi ni igihugu cinjiwemo n'akajagari kubera imigwi myinshi ariyo ikija gukorera. Rero mu karere ka Afrika y'Ubuseruko twafashe ingingo tuti tuje kubafasha. Nivyo koko ni ukujya kubafasha. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 16 Ruhuhuma 2026 igisirikare cy'u Burundi Force de Défense Nationale du Burundi FDNB cyakoze igikorwa gikomeye cya gisirikare cyo kohereza ingabo nyinshi mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gushimangira imirongo y'imbere y'urugamba mu guhangana n'ihuriro AFC no kongera gusubiza ubutegetsi bwa leta mu duce twigaruriwe n'uyu mutwe. Nk'uko amakuru yize wari guturuka mu nzego z'umutekano n'abafatanya bikorwa barahangaha babigaragaza, nuko ingabo guhera saa 10 za mu gitondo ku mu bice bihuza u Burundi na Kongo, cyane cyane ku mupaka wa Gatumba na Uvira ku cyambu cya Bujumbura, hagaragara urujya n'uruza rudasanzwe rw'imodoka za gisirikare, ubwato bwa gisirikare zitwara abasirikare ndetse n'ibikoresho. Izi ngabo zari zigizwe n'imitwe itandukanye irimo infantry mécanisée, abasirikare b'urugamba rwo ku butaka bafite ibikoresho biremereye, unité d'intervention rapide, ingabo zihuta zifite inshingano zo gutabara vuba, ingabo zicunga umutekano mu mazi, force navale, n'imitwe y'abakomanda b'inararibonye mu mirwano mu misozi ndetse no mu mashyamba. Imodoka za gisirikare zirenga 10 zirimo izitwara abasirikare, izitwara intwaro n'ibikoresho, izitwara imiti n'ibiribwa zagurutse mu birindiro bikuru bya FDNB biri mu burengerazuba bw'u Burundi zijya mu cyerekezo cya Sud Kivu, aho zanyuze ku mupaka wa Gatumba zerekeza Uvira zikomeza Fizi ndetse na Minembwe nk'uko amakuru harabigaragaza. Iyi ni gahunda yo kongera kohereza ingabo za FDNB mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, ije mu gihe ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi bwabonye ko umutekano muri Sud Kivu ukomeje kuzamba nyuma y'uko ihuriro rikomeje gutsinda ndetse no kwigarura ibirindiro bitandukanye. Ni ibyagiye bigarukaho kandi bikanashimangirwa mu bihe bitandukanye n'abakurikirana amakuru kandi babikurikirana. Amakuru aturuka mu nzego z'iperereza arashimangira ko mu byumweru
mu byumweru bishize FDN yahuye n'akaga gakomeye mu mirwano mu bice bya Fizi, Bibokoboko, Mirimba na Poezero, aho ihuriro AFC ryabashije gusunika inyuma ingabo zari zihari, bituma batakaza ibirindiro by'ingenzi. Kuba rero barohereje abasirikare byo sibanga na Son Excellence Evariste Ndayishimiye aha arabishimangira. Mugabo iyo muri ko murafasha ntibica bifuta amasezerano ibihugu babifitaniye. Ibihugu rero iyo bifitaniye amasezerano yuko bitabarana, ivyo birakogwa. Ni muri urwo rwego rero rwo gutabarana ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi bwafashe icyemezo cyihutirwa mbere na mbere no gusimbuza ingabo ziri mu bice bimaze iminsi beramo imirwano zananiwe, kongera umubare w'abasirikare ku mirongo y'imbere, gushyiraho igitutu cyihariye ku birindiro bya AFC no kongera kugenzura imijyi n'uduce dutuwe, ndetse bikaba bijyanye no kongeramo ibikoresho nk'uko Neva yakomeje abivuga, agaragaza kandi asobanura uko gahunda ziteye ndetse n'ibigomba kujya mbere. Hano yarabivuze, tabarana kuko inzu y'umubanyi gasha ntuje kuyizimya nawe iwawe hiye ntazoza. Ibi rero birahura neza neza, ariko iyo mutabara bari byiza. Iyo rero nk'uko rero amakuru ava mu nzego za gisirikare bivuga, izi ngabo zoherejwe muri Sud Kivu zifite inshingano zidasanzwe zirimo kongera gukingira no gurinda bikomeye ibice bya Uvira ndetse no muri Fizi kugira ngo M23 cyongera kuhagaruka. Hari kandi gusubiza ku murongo ibirindiro bya FARDC na Wazalendo bizari byarangirijwe cyane cyane Bibokoboko, Mirimba ndetse na Poezero. Hari kandi guhagarika inzira zose AFC yakoreshaga mu gutwara intwaro n'abasirikare ku rugamba rwambukiranya imbibi. Abasirikare Burundi boherejwe bafite ibikoresho birimo imodoka z'intambara armored vehicles, morotse ziremereye, mitrailleuses za Rudre, ibikoresho bya drone zigenzura ibirindiro by'umwanzi n'ibikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga rigezweho nk'uko bigenda bitangazwa na Roko Informa. Igikorwa cyo kwereza ingabo rero kikaba kinajyanye no kongera ibikorwa bya gisirikare mu mazi no mu kiyaga cya Tanganyika, aho ubwato bwa FDN bwongeye gukora patrouille zidasanzwe hagati ya Bujumbura, Karemi, Uvira. Nk'uko rero bigaragara, Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye asobanura gahunda zose uburyo ziteye. Burundi bugiye gutabara igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kigiye gutabara nk'uko cyitabaye, kuko burya ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana. Hajya rero nibyo koko nibyo. Mu cyumweru gishize nabwo hari amato yifashishijwe mu kohereza abasirikare n'abarwanyi ba Wazalendo bari bahungiye mu bice birimo Uburundi, kohereza kandi intwaro n'amasasu n'ibikoresho by'ubuvuzi muri Karemi no kongera kugenzura imipaka yo mu mazi ishobora gukoreshwa na AFC mu bikorwa byo guca ndetse no kugira uruhare mu mirwano. Iyi mikorere mishya iragaragaza ko Burundi bushaka kugira uruhare rusesuye mu gutuma urugamba rufata indi sura mu nyungu za leta ya Kinshasa n'ubufatanye bw'akarere. Amakuru yizewe aravuga ko iki gikorwa cy'uyu munsi cyabaye nyuma y'uko FDNB yagize igihombo gikomeye mu minsi ishize, aho abasirikare bayo benshi bahunze ibirindiro nyuma yo gutsindwa bikomeye n'ihuriro rya AFC cyane cyane mu gace ka Minembwe, Rugezi ndetse na Fizi. Ibi byatumye ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi bufata iki cyemezo cyihutirwa cyo kongera kohereza ingabo nshya zifite imyitozo yanitse, zikomeye ku mubiri no mu mutima, ndetse zifite n'ubunararibonye mu mirwano ikomeye yo mu misozi. Abasesenguzi ba gisirikare baravuga ko iki gikorwa cya FDN gishobora guhindura isura y'intambara muri Sud Kivu mu buryo bukomeye, ariko nanone bikagira ingaruka ziremereye ku mutekano w'abasivili. Impamvu nuko kongera ingabo bisobanura kongera ubukana bw'imirwano cyane cyane mu bice bituwe nka Uvira, Fizi na Karemi. AFC ishobora gusubiza ikarita ikomeye kagaba ibitero bizo kwihorera mu bice byafashwe n'ingabo z'u Burundi. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano aragaragaza ko Burundi butiteguye gusa kohereza ingabo mu gikorwa cy'igihe gito, ahubwo buri gushyira mu bikorwa gahunda ndende yo guhora basimbuza ingabo bohereza izindi. Nk'uko rero tugiye kwinjira mu bigo bitangirwamo imyitozo tukababwira uko bihagaze ndetse
n'ibiri kugenda bigaragara. Ariko mbere ko tuzumva reka tubanze twumve Son Excellence Evariste Ndayishimiye akomeza asobanura byinshi ku bijyanye no kohereza ingabo. Iyo bikorwa nk'ibyo gufasha igihugu uba witeze muri ingabo. Erega sinzi ko abantu bazi ibyo ari byo ingwano n'urukino rwo gupfa. Wanka gupfa ntuba umusoda uca witahira. Nicyo gituma bakubwira yuko umusoda niwe wa mbere abagiye kwihebera igihugu, kwihebera bene igihugu. Abanza kumva mu mutwe ko gupfa apfira igihugu ari bisanzwe. Ugiye gutabara igihugu. Nibyo niyo mpamvu ntabwo bari kubohereza gisivili. Mu gihe rero ibi biri kuba, leta y'u Burundi yashyize imbaraga zidasanzwe mu byo nakita operational preparedness, mu combat readiness no muri force projection, hagamijwe kongera ubushobozi bw'ingabo mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23 Red Tabara n'indi mitwe y'igisirikare ihungabanya amahoro n'umutekano mu karere. Myiteguro iri gushyirwa mu bikorwa binyuze muri training cy'U ikaze ikorerwa mu bigo bitandukanye bya gisirikare birimo Muzinda, Mudubugo, Mutukuru, Bururi ndetse na ICBM cyangwa Institut Supérieur des Officiers. Aha niho abasirikare officier barimo guhabwa advanced military training, tactical drills, combat simulation, command and control exercise mu rwego rwo kubategura kuba bakwirizwa ku mirongo y'imbere y'urugamba mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Ikigo cya Muzinda ni Centre de Navigrique y'imyitozo ya gisirikare mu Burundi, no hatangirwa Basic Military Training BMT, Advanced Combat Training n'amasomo y'abasirikare bari mu byiciro byariye birimo Special Force, Rapid Reaction Unity, Command Troops. Muri iki kigo abasirikare barimo guhabwa amasomo arimo Cross Quarter Battle, imyitozo yo kurwanira mu nzu no mu miji no mu duce dutuwe cyane, Marksmanship and Rifle Fire Exercise, imyitozo yo kurasa bakoresheje imbunda ziremereye n'izoroheje badakoresheje amasasu y'imfabusa, Urban Warfare Tactics, uburyo bwo kurwanira mu miji ndetse no mu nyubako no mu nzu zegeranye cyane. Habari kwigishwa kandi bizwi nka Combat Fitness Endurance Drills, kongera imbaraga z'umubiri, kwihangana mu bihe bigoye n'ubushobozi bwo gukora urugendo rurerure mu bihe bigoye, Forced March, Night March. Imyitozo irahabwa abasirikare muri Muzinda igamije kubategura mu buryo bwo kuba ready, combat ready, bashobora guhita boherezwa muri theater of operation nta gutakaza ikindi gihe. Abayobozi b'imyitozo cyangwa se training officers bashyize imbere discipline, cohesion, esprit de corps n'ubushobozi bwo gukorera hamwe mu matsinda mato, small unit tactics, bibafasha mu mirwano yo mu mashyamba ndetse no mu misozi. Nk'uko rero babigaragaza kandi babivuga, bakagaragaza ibigomba kuba ndetse n'ibigomba gukorwa akantu ku kandi. General Neva n'ubundi arakomeza dusobanurira byinshi kuri ubu bufatanye. Uremera ukitanga rero hamwebwe ngira ngo mutarabasoda, mutarabapolisi, mazi mwebwe mwe mwumvise urusasu ruturitse mwirukamwe cyo rutaturikiye. Abasoda n'abapolisi nabo biruka baje gwaturikiye. Murumva ntidusangiye akaranga mutima. Nicyo gituma mu cyamazi ubwo kwibasha ntibapfuye. Ivyo twebwe ivyo ntitubibazanya. Nivyo twemeye. Nibyo twemeye niko bivuga. Ni mu gihe kandi ari ikindi kigo kiri gutozwa Specialized Training Center yibanda cyane kuri jungle warfare, mountain warfare, counterintelligence operation. Ariho niho ingabo ziri kwigishwa ibijyanye na ambush tactics, counter ambush maneuvers, reconnaissance and surveillance operation, long range patrols, strength movement and camouflage. Mu mashyamba abasirikare bari kwigishwa uko bagenda mu gace karimo ibimera byinshi, uko birinda kumenye kuba bakumvwa n'umwanzi, uko bategura forward operating bases ndetse nuko bakora research and destroy ammunition. Iyi ni imyitozo y'ingenzi rero ku basirikare bagomba kwerezwa mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Katwumve Son Excellence akomeza asobanura byinshi ku basirikare ibyo bagomba ndetse n'ibyo baba bategetswe. harimo
umuvyeyi yigeze kumbwira ngo tubakoresha ngo ibimenyerezo ngo ikomeye cyane ngo nagateye akazi na muntu gahungabanye cyarambwira nko mwana wawe mutahane. Nibyo rero birahura neza n'imyitozo ikomeye iri gutangirwa mu kigo cya gisirikare cya Mudubugu ni hub strategic. Bari gutanga imyitozo ya counter infiltration operation, border security operation, anti-terrorism tactics, rapid deployment drills. Aha niho abasirikare bari kwigishwa gukumira abacengezi, gufunga inzira zikoreshwa n'imitwe yitwaje intwaro no gukora interdiction missions ku mipaka. Imyitozo zirimo checkpoint operations, vehicle person inspection procedures, intelligence gathering and analysis, tactic tracking, puissant techniques. Ibiro birafasha ingabo ku amaso ku mipaka no kurinda cross border attacks no kubuza imitwe nka Red Tabara n'abandi barwanyi kugaba ibitero bitunguranye nkuko Neva akomeza kugenda asobanura ibya gisirikare. Nimutahane ni kuko ejo uzamubwira ngo ntiwemere kuja kugwanira igihugu wohavuva. Rero mujane hakiri kare niba uvuze yuko kwigisha ingabo kurinda amagorwa ivyo vyama birimo kuko nivyo twitegurira. Nivyo bitegurira mu kigo cya Mutukura. Hariho ni professional deployment and basic combat skills. Iki ni ikigo cya Mutukura gifasha mu bijyanye na basic training refresh, professional military education ibizwi nka PMU, leadership deployment development. Hariho niho abasirikare bigishwa drill, ceremony, military tactics, rules of engagement n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara, international humanitarian law. By'umwihariko haribandwa cyane ku bijyanye na fire discipline, civil military relations, protection of civilians. Ibiro bikaba bigamije gutuma ingabo z'u Burundi zitanga professional conduit mu bikorwa byo kurwanya umwanzi, birinda guhohotera abasivili kandi bigakorwa mu murongo wubahiriza amategeko. Bururi naho ari gutangirwa amasomo akomeye, high altitude training zone, mountain warfare, endurance training and surveillance. Ni mu gihe kandi tugiye kuza kuri page ikomeye n'ingamba zikomeye zafashwe nyuma y'uko hari abasirikare benshi bamaze iminsi bari gutoroka igisirikare bakajya hanze. Ariko reka tubanze twumve son excellence Valence Ndayishimiye asobanura bijyanye n'imikorere ya FDNB mureke kuzitiranya. Rero yabajije ikibazo mu bisanzwe no musivile yashatse gushiramo agatima civile mu basagara ba police kuko ababujije gupfa iri kugwana n'umwasi. Hari ikintu bita guerre psychologique cyenda shora gupfa. None twebwe erega ubu natwe turagira iperereza tukamenya ibintu. None murazi yuko muri Rede Tabara tumaze kubona abarundi bari abo muri Rede Tabara bari muri M23 tumaze kubabona. None umuntu yambaye abarundi ntibasa hose. None umuntu yambaye impuzi agacavuga ngo nafasha abarundi. None wewe umurundi mutava mu ntari muramuzi bavuze ngo n'umurundi cyangwa n'umurundi nayo barubwira ngo nivyo ni igisirikare cy'u Burundi, Force de Défense Nationale du Burundi cyakomeje ndetse gihushyira imbaraga zikomeye mu kubarura no gusuzuma neza umubare wa nyawo w'abasirikare bacyo mu rwego rwo gukemura ibibazo bikomeye z'imicungire, imitegurire bizagaragaye mu mezi ashize, by'umwihariko nyuma y'intambara ikaze yabereye mu misozi yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera za 2025. Iki ni igikorwa kigagifatwa nk'ivugurura rikomeye mu miyoborere ya gisirikare rigamije kumenya neza umubare w'abasirikare bakiri mu kazi, abaguye ku rugamba, abafashwe mpiri, abatorotse n'ababa barazimiye mu bihe by'imirwano. Amakuru yize wari guturuka mu nzego z'umutekano w'u Burundi aravuga ko iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko habayeho urujijo rukomeye ku mubare w'abasirikare batashye mu gihugu nyuma y'imirwano yabereye cyane mu kibaya cya Rusizi, aho ingabo z'u Burundi zari zaroherejwe mu bikorwa byo gushyigikira ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Bivuga ko abasirikare barenga 200,000 batigeze bataha, bikaba bitaramenyekana neza niba baraguye ku rugamba cyase barafashwe mpiri bazarazimiye mu mashyamba ya Kongo cyangwa se barahisemo guhunga bakajya mu bindi bihugu.
Biro bikaba byaratumye ubuyobozi bwa FDN bugera ku myanzuro yo gushyiraho igikorwa cyihutirwa cyo kubarura abasirikare bose hagamijwe gusubiza ibintu ku murongo no gukosora amakosa akomeye amaze iminsi agaragara. Mu makuru yise wava imbere mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko abasirikare benshi bamaze igihe kirekire baratorotse, ariko igikomeza kugaragara ku rutonde rw'abakozi bigatuma bahembwa nubwo batagikora akazi ka gisirikare. Ibi byagize ingaruka zikomeye ku ngengo y'imari ya leta, kuko hari amafaranga menshi akomeje gutangwa ku bantu batagikora, bigateza igihombo gikomeye ku gihugu. Ikindi kibazo gikomeye nuko ibigo byinshi bya gisirikare bitakiza umubare wa nyawo w'abasirikare bifite, bikabangamira imitegurire y'ibikorwa bya gisirikare, imyitozo, imicungire ndetse no kuba babasha kumanaginga ibijyanye n'imishara. Dusoza turababwira ko abasirikare batorotse. Mu makuru aravuga ko abasirikare barenga 500 bamaze gutoroka burundu. Bamwe bihisha imbere mu gihugu mu byaro n'imiji, mu gihe abandi bahungiye mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane gushaka akazi mu bice bitandukanye. Bikaba ari ibintu biri kugenda byitonderwa. Iyi myitwarire irateza impungenge zikomeye ku mutekano w'igihugu. Ni nuko natwe dufunze page amakuru yacu ngatubashyikiriza amakuru atose yarabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu. Wadukurikiye bwa mbere cyo ndasabore ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.